di lok ma tika karti ki West Nile ki wachi tuo apoya kumeti tika daka duong tika wachi ni ini tika nyote ikin loring ayela refugees magiti camps ma part ini part lok ma tika karti kumbera yene donor agencies ma konyo loring ayela camps ma part egni weng gutika dwaka chingi kit me konyo miyo cham ni je me calo kavorogi aid in general ma dule gi miyo kinga ke loring ayela so it affecting loring ayela in different ways jam ka pere nyo pa ki ngongo ge ene tika iro iwi Dano magiti I comes ene COVID-19 affecting Dano madwong today waja affecting wa kumbeti dul mameo kon ka dong wati na adwokine in terms of tuwa poya kuma manyute chingwa dak mi dak large treating cage treating apoya Pero pa ringa yera duong cage mino pe chan kelo tam ka pe ke nyao kelo nyane pa wich manyo te sai ko le weng te achie mer ke no yo mati mi konyo Dano mi achiel iket miriamo chan aneno ke wajini Dano mo lo ria yela mir go chet go chi kwan vocational skills go med ngeji ken me chako yinyo ke chiane anena kwaero yen pero mo kwan ma yi nono ke de kwan po konyi gen mi achiel ni ke tika ne ko Dano ke loki host communities ke chwal Dano go no ngom magram chako fu matino mi konyo meto ko dek magen kete ka chamone miyo tamni kake minu dek ba world food ni o chama be po chama lany formally matekro tena bija bichiel cannot contain that or cannot control it piem do tena ka gunne tie ngemi aro cham pegi ngeni o kining ubutum ko tum wono kining pegi ngegen anoni eni dogo wachen Paul for refugee families in pino ngara chile ken no riyo ken ema e chere dogola chile no tena ngwena beach ga chile dogola bichel Dana bichel e chako kwane momot food ratio market ka mine la kwe Dana mati chame giti cham dek mala kwe ti la ko chemon me chama me ni waka cham dong ni piem dong miro gwak iyani eta peti cham dek mo romo lo tira ma peka cham dek mo romo much as we are supplying them with the food, diri one way doc and local malnutrition. No go belo goyogi PM piketi chamu ramo, piketi chamu pore, mo chamno bane pay komgi. Donc miti ko peko enoni, peki wachi refugees mi chero ka kwan, ki wachi refugees mi chero ka fu. Chero fu. Ketika poki muranga ki kwon ki ngo gini. But part gisher ka fu ngome tika kwanwe. E communities mo kana chalo na Kivale. In Kivale, Western Uganda, kake mi ngom romi rumo wano beri yeni. Pi family achiel. Dano beri kita kara mo jong beri kwene chi ki dolo duol diangi. Ini an kita kara mo jong dolo kwene ngo gini. E duol ma ki yup ni ki wachi yup ot mo pore. Compound mu dong eni pere wet chama part wa betie. That's a model camp for me. Bene tieni ichere no normono pergimono within that small compound. Jerken mo bala ni pot sack planting any kitchen farming kiloni kitchen farming. Agencies have taken a responsibility me for your refugees gima kiloni kitchen farming. Giloni kitchen pingo ni ikwanye kikenjo wejokon and people are living a good life. Meno mi achel mi ario communities tika pangongom waro gi ao ki camp gi chero gi pangongom kama gi furie chene matino tena maginoni gi furfu dongi kelo kan kago dwake camp mo kan tika chatone mo kan tika kwo kwede mo kan tika nene kwo go jwek wa ben mabe ento enime munyo kitiwaje kechika ne ko Dano mo bero mot watika kwor world food watika kwor UN watika kwor ngadi kadong UN ki ngadi gi pigo bino ke dong tika bino Dano riyo ta ki mu dugu
keje bo neko gi ka dong inge ni kej I pero ni I ngome te me pio pero I dore kwedi. We need to tell people the honest truth. Manjuri an itama kadong agency tika wachi ni dong aid magiti ka konyo ne kidano cham ki ngo gini dong petika bigano kira jui bigano ne chimir dong ki chak limiting well loria yela mbeti donyo Uganda pian achar ne kumbedo bodak bot host communities inero pian kadong loria yela giti ikam kamone ma cham peroma gi dong ena ne ngwati nera gi den ka chera dongo kati matake poro padano kai gire idukan padano nyualo tiano padano inero we so maybe Uganda kumbeera ke rating one la mal ni one dong we are so good at hosting refugees when you ne kadong the agencies egune chana perama then they should also limit refugees much in Uganda loen popo girtin nyodire loen joma meroke duata joma te loen duata influx of refugees popo gir and because popo gir merwanero ne refugees magatika bir nyolo ren ayela magatika birne ketika gamogi ret malaning ka ketika gamogi magatika kelogi ngoma ketika timne igi mapat ke ber mere dependence ni UN bo kelo office for prime minister bo kelo ngabo kelo watike ministers magati responsible for this ento ngoma gen ketika timne metio opero malupe ke mia chel ka ber para refugees mia rio dwong para refugees mia dek pero melim agencies of when we loboning corona ni giti waji chana pe utika jinge kom World Bank mi konyo ki chana pa refugees era World Bank waji watika dwako budget kake tika dwako budget nyo agencies tika closing won furu tika metike kelo refugees nyo tika yene gen go bin because of the open door policy ngomo tika timne minne ne ka go bino pe go bedu ke pero mi cage pero mi ji matino tena mage mero ket makumbetini eni wabolu chen we mecha pa hono babe PM kapi wa no solution diri NGO magatika ria yela na chelle gibi dugo problems in the host community eto gen beno mir go bet kila ko wi mi niangi ni wan kan ketika gwako wa gwaka mir wo bet ki kit mabe warwata ke jo magatika gwako wa kwede so that relation otegi kin gang ke jolgi magatika gana komge o menike kabero mi teach kago no kabero mi teach within the local community enekloni harmonization peaceful coexistence ni jomati ya duol oria yela giramo karo ge biro wago ge maro pi do kula chel giramo karo wago gen bene ka go fu giramo fu chato jemi ken gang no gitika nani kita ko mete kwede en ka gwago ni gwek chel ke gwago ge mavuch magi ngemi wane kene watikin wakany pu aramo karo kama kuman pu aramo timo gena kuman this that dependency syndrome Dano when dom on wangadi achel ngamo bo meni wa ka dong peke meni ke ko perotike